Ibwega nuntu bwa riboti yenu na njira y'inkinyaniru murithiire wa Meru TV tukithi na mbere na nthero cietu nwe hura wari gavana wa Meru Mheshimiwa Kiraitu Murungi nethiritwe akiromba Meru kagitania kamutongoro mugongo akegwa ariungite Meru baina mbere kwa bakibumagiria na kumuwata ugeni kengo bakaina mbere kwa mutongoro mugongo ayete kwira Amiru. Mwandiki wetu wa ntheto Jeff Wagituma no uturikithirie riboti ino. Nawe Kiraitu Murungi ura wari gavana wa bairi wa kaunti ya Meru noritia Meru kumira na namba nene kiri ndiunga ya rujo ya President William Ruto ni areromba mutongeria ujo kiri ya Meru ni kumira kuinira mutongeria ujo ni kenda kethira kibanenkera witi na mbere Umiru ugaga mbara yankanya musie nkwendwa Kiraitu kwenda Ruto aturetera maendeleo ndene Meru baina kindiki atukoro bantu betu baumira ruju nainero embe ainero tigania nainero imenti tunde tuchanchamuki aichoka Nairobi amenye nakwenda nantu ba Meru nikenda twatuma tongeria betu no na State House kana Nairobi atakumona nuntu wa mantu yetu no akabarura mirango nuntu neje nachore beyita kumona ko kira unindu bwikuboromba ndi umu mutongeria wenu kedera undo mira Nairobi ndio yo nano ntu wakumwetera kinyo umajeku umamundene ntukweu gatu tukaribisha Ruto gatu muindere at least au Meru akiwa nalete ribubwega nantu wa Meru na itulugania kinya ya Meru atiganjara inderi gatu tigana gantu Nkuruki mutongeria ujo na kuromba William Ruto gutetheria kiri kuthiria wamba bwandethi aja kaunti ya Meru thina ya wendia no guribo mira aja kaunti ya Meru na kinya nkuruki barabara cha thirikari nene yo karida na rutero yembe ikukuda kwina wamba bwandethia ikubia ntu na iri unene ya Meru botu ndani gatwekete kumba kwa developers kwina thina nyingi cia taito nao na thina cia nduji na itothwa ni mathiu manene yo president au ikoraithiria akinya no rutero embe na muno atiriganirwo ni thina returano ya kimera kya kamera antu embe baina mbeca nyingi muno mbere Meru iji bari batongu sana ende nande mirani agire mbeca kinya oni ndone ya kamera ina mbeca ndetanda tagura munda no nanda mira lakini yakwe ukura ntiwa kalire utembesha nkuona no ko iko understand kiriro kyake no mantone ya dokwemira na itodwani president ya kombote yanto thinayo mbakuthira nyambesha yanto wotinda kuromba na kuchwa ambassador na bya kurea thina ucio mbakuthira muntu akathina mbesha ciawe akirikiria mutongeria ujo na kugana ndi thirikari kethere kiriukie mirandi yonthe ithirite gikwa nabo ni nyuma ya kithure kindiki munini wa mutongeria wa mugongo kuga thirikari na mbeca cia gwita ngugi iu I think ira nene igwata Meru yonthe ni manto ya barabara kuti constituency kana wodi no mo witandene Meru antu barega gukwira wena thine barabara ko kire kwendekana nembeci chuwe nyingi muno thirikari nene mirandi yonthe barabara retwire thatite nene Meru iraturigi tariri na inkiwa ngwiritu muno ntu indari kwa deputy president Professor Kithure Kindiki lira turire na ndi mbeca thirikari na mbeca na mirandi ya barabara yonthe igakwa murugi tariri kwa antu betu ibeterete ruju tiwara president akuga mantu ya barabara ndene Meru nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.